Namhlanje lalile ukujingala kanandaba zalo ubona unjelo Makhiwo uyaphuphuma zindaba nanzi ezijujileko. Gonna make it where they going to play. It was nice seeing the team here. I only have a few words for them. Go out there, make us proud and show them that we are true Africans. Ilizwe lijame ngenyawo itsho nomengameli wekhethu uphuphuma ithabo njengoba nakho kumenyezelwa isichema esokujamela ilizwe lekhethu ephaliswaneni lebhigiri yephasi. I feel very good because you know home is home, although it's never so homely. Abantu beGhana ekuthiwa banamaphepha ukuba sekhethwapha bayibophe ngemitsha imithwalo kude emakhabo yeGhana. Siyathemba ukuba abantu abatsha njengoba bebekiwe uba ngabona abantu abatargetiweyo yi-IEC baphume bavote bazawukwazi ukuphuma bayovota bazawuyeka nohlala ezindlini bangaphumi bayovota. Ikomishini yamakhetho imemezele ngokomthetho namhlanje ukwethulwa kwamakhetho aborhulumente bendawo. Mbikindaba wethu Philmon Sikhosana bekalapha. Sangena ngakwethu singena siyephuka ngendaba zesindebele ku-SABC1 lotshani emakhaya. Bafana inesidlo sentambama nomengameli uCyril Ramaphosa emahlambandlovu ePitori begodini umbandulo Hugo Bruce kulindeleke ukuthi amemezele ihelo labadlali bayokubethana ngabo emidlalweni yebhigiri yephasi ngaphetsheya kwamalwandle ukuthoma ngomhla we-11 kuMgwengweni. Ngaphandle kokona isikhathi ake silalamele bunqopha umbikindaba we-SABC uMawande Mateza ePitori. Mawande siyakulotshisa begodisa kwamkela. Ingawu sithathe usibeke bona unjani umoya ngapho njengoba naye bafana yokwamkela imfisela buhle kumengameli. Ewe mandibulise kuwethulani nakubabukeli emakhaya namhlanje lukhulu kakhulu kubaxhasi kwaye nabadlali bebafana njengokuba iqela lokugqibela elizawudlala kwindebe yehlabathi kule nyanga ezayo liza kubhengezwa njengokuba ubutshilo silapha eSifako Marhato Presidential Guest House apho iindwendwe zokuqala zifika namhlanje. Omnye wabo ngosaziwayo umnikazi weqela le-TS Galaxy elidlala kwi-Betway Premiership nomzana uSukazi siyakwamkela kwindaba ze-SABC kuyesibulela ixesha lakho. Namhlanje ulindele ntoni? Oqala nje mangithi okuthoma siyathokoza si-PSL nofana i-NSL sizibone sila emnyanyeni omhle kangaka. Lona mnyanya oqhakatheke kakhulu eSouth Africa ngombana kuzokubizwa abeswa ke abazokukhamba bayokujamela isitshaba ngale ngeMexico nofana na uthanda ke uzothi eUSA neMexico la kuyokudlala khona imidlalo yebhigiri yephasi yonyaka lo. So siyazikhakhazisa siyiSouth Africa khulukhulu sithokozisa ke abaphethe ibhola erahawu ke eNingizimu Afrika iSAFA nasiza ngapha ke ehlagoreni le-national team begodu ke singakhohlwa iNSL ileague ngawothi ngiyo ke enza umbereko omkhulu hle buka nje nangathi abukisisa vele iNSL nofana iPSL ngiyo lesiniketa le platform yokuthola labadlali phela lekumele ukuthi bahambe bosimela ngale kulamave kulomdlalo yeWorld Cup. So yinvo lekumele sithi gaphe ngayo ukuthi sinale league lenamandla, sinale league lehlobile, sinale league lekwati ukukhiciza noma kuproduce abadlali labakwati kuhamba bahambe bayomela iNingizimu Afrika badlale competitively kuWorld Cup. Umlaleli nomthandi welibhola eNingizimu Afrika utokhumbula ukuthi la eSouth Africa kule World Cup lesakiyo kuyoba ngiyo kuphela live leliyofika nenational team lenebadlali mhlambe 98% from the local league kude lelinye. So lokho kusho kona phela nene benkosi ukuthi ilevel yeleague yethu isetulu kakhulu otherwise bekungeke and ke begodu ke siyazibonyana ibafana ikwazile ukuthi bethe izinqhema ezifana nabo Morocco nabo Egypt ezikhamba nabadlali abavela ku Bayern Munich, Manchester City nezinye inhlapa ezikule eEurope. Into leyo ikhuluma bona ileague yethu ufuna siyithembe siyitruste ngalendlela sizikhakhazise ngayo njenganje ngiyo ke ekhambayo njengoba injalo iyangaleke iyokudlalela umdlalo webhigiri yephasi.
Mr. Sukazi siyabulela ngexesha lakho apha kwindaba ze-SABC. Njengokuba besitshilo ke iqala lokugqibela lizawubhengezwa namhlanje ngumqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos kunye nomongameli uCyril Ramaphosa. Olubhengezo olo luzawuqala ngentsimbi yesixhenxe. Bandinikhumbuze kukho iveki ezimbini ze iBafana Bafana idlale umdlalo wokuqala kwindebe yehlabathi kunye neMexico nge-11 kaJuni. Kwindaba ze-SABC ndingumawande Matheza ePitoli. Siyathokoza loyo mbikindaba wethu Mawanda Matheza sibikela ngakho konke ukwenzeka emahlambandlovu. Umzenda weGhana eSouth Africa uthi abantu belizwe lekhabo abakhethe ukubuyela emakhabo ngonobangela wemchakalo elwisana namaphandla kanamaphepha ukuba selizweneli. Kulindeleke ukuthi babuyele emva emalangeni azako. Ebantwini abamakhulu amathathu bekulindeleke ukuthi babuyele emva namhlanje bamakhulu amabili namachumi alithoba nesithandathu kwaphela abakhwele isiphaphamtjhini sibuyela ezweni labo. Babuyela elizweni labo amaphandle. Indlela ethome endlini yobuzenda beGhana eSouth Africa pha ePitori. I feel very good because home is home, although it's never so homely. So it's very good to go back home. Umnyango wezangikhaya ungenelele ehlelweni lalabo abazinikele ukuthi bakhambe. What we have found is that of the 300 individuals that are on that list, we only found 10 of them being legal in the country. The rest of them are all illegal without documents or actually not complying, have been overstayed. But there are some sort of sanctions that needs to be taken, and the Department of Home Affairs will indeed make sure that those are implemented. Ilizwe leGhana lithi linikela isekelo labo ezakhamuzini zabo ezifisa ukubuyela emva. Kanti isibalo sabo siyakhuphuka. We are expected to repatriate between 800 to 1,000, but the numbers keep increasing. There was no criteria. The criteria is that our people feel unsafe, our people feel not welcome, our people feel that the economic activities have come to a standstill. So what do they want? They want to go back to Ghana, and the government of Ghana has given them the opportunity to come home and be reintegrated into the Ghanaian society. iGhana igandelele ukuthi ihlelo lokubuyisela kwabantu babo angeze liphazamise ubudlelwano babo neSouth Africa. Asitale umbono wakho mbukeli ngamaphandle akhethe ukuzibelela ekhabo eGhana namhlanje. Nakumbono wakho elandela mbukeli. Good news. Sezimnandi ezindaba umuntu akabuyele kokwabo. Godimo ga 300 ya batho ba ba kokana ile only 10 fela bana go le mangwalo ka go ba ka monageng gore ke batho ba kae ba ba sena go dipampiri tsa ba ka South Africa. Amaphandle akabuyele emakhaya anganamvume neze ngobumbi. Angeke sihlale nabantu esingabaziko. Umuntu nakenza ubulelesa ka trades. Mabakhambi babuyele ekhaya bayokucelana nenkinga lezi abazibalekele ekhaya le nathi sisale nalezi zethu ezisirarile kwezi. Asili just nje as a country lathi South Africa sifuna ukulungisa izinto zethu. Umuntu nomuntu mayezule ngasiye lakhe fanele azi ukuthi uyovakasha lapha ayelanga yoba isakhamuzi. Umunye nomunye akabuyele ekhabo ayokulungisa. Kuyindwe ukuthi bakhambe kusese elinje kunalokho abakhamba sekukumbi. Angeke ngaba sendaweni namkha endaweni zabo inganawo amaphepha afaneleko. Ungcono vele basala bahamba bazacala babuye ngobusha nabasese banamaphepha. Umbono ngewombukeli SABC ayizokuthwasa umlando ukuziphendulela kombono wombukeli. Ikomishini yamakhetho iIEC ihlome ngokomthetho amakhetho wabohulumende bendawo eGalaga Estate eMidrand namhlanje. Umbikindaba wethu Philemon Sikhosana ulapho. Tshali kukhamba njani ngapho? Nangambala bongwe sila eMidrand eGalaga Convention Center ekugula ihlangano ezijamile kwezamakhetho iIEC beyethula beyihloma ngokusemthethweni ijima layo lizokuthindana lamakhetho wendawo zemakhaya ayokubanjwa kilomnyaka. Kodwana ukukhuluma ngokungabileko ngendaba lesizobonyana yini bekhulunyana nokhunye okuphathelene nendaba zamakhetho sikhulumisana nosisi uYolokazi Mfuto omcozululi wezepolitiki okwanje ithi ngamukele yena sesiyolokazi Mfuto asikwamukele endabeni zesindebele ku-SABC 1 amakhetho namkha ijima lamakhetho lihlonyiwe namhlanje lokhu kutsho ukuthini emntwini osekhaya.
Ngithathe ithuba kakhulu ngibulise kwaphulaphula emakhaya. Namhlanje ke silapha eGalaga sizomabela uIEC elauncha icampaign for elections alonyaka ezaba ngoNovember kulonyaka. Siyayibona ke namhlanje ukuba noko siyabona umkhombandlela ukuba abantu bazawuvotelwa bazakwenza njani kunye nabantu abafanele beregisterishile ukuba elections kwabantu baphume bahambe bayovota. Siyathemba ukuba abantu abatsha njengoba bebekiwe ukuba ngabona abantu abatargetiwe yiIEC baphume bavote bazawukwazi ukuphuma bayovota bazawuyeka nohlala ezindlini bangaphumi bayovota. Emakhethweni waphambilini ngo2024 kwaba nemraro efaka ama-zip scanners, imraro kwaba nama-blackout nokhunye okuthinta i-IEC okwenza bonyana abantu bagcine bangasavoti umuntu ajika dawa yena isikhathi esingaka ujame isikhathi eside. Mhlawumnye nasiyakile amakhetho khuyini i-IEC ekufuze ikwenze uqinisekisa bonyana konke kujame ngefanelo begodu abantu abalahlekelwa lithemba lokuthi bajama isikhathi eside lokho bayokuvota. Into emandi ke namhlanje uIEC ubesichazela ngayo yonke indlela abaplane ngayo kuba ezi elections awuqhuba kanjani. Akwa beforehand ke sinendlela ezininzi abantu bazakwazi ukujonga ngakhona i-results zabo kuba xa umuntu ba uvotile uzavotela phi uregisterishile na. Okwesithathu ne-information ikhona kwi-platform bathi ngu-Atlas. Siyathemba ku-IEC nengoba bayifumene imali kwi-treasury bazawukwazi ulungisa lo miceli mingeni bedibene nayo kunyaka opheleyo ukujonga i-lines uba kwindawo abekuzo bane-staff esoneleyo. 2 uba abantu bayakwazi uvota bangahlali ixesha elide balahlekelwe yimisebenzi okanye izinto ezibalulekileyo benobezenza ku-community zabo. Sisiyolokazi ihlangana nokhunye okumraro ukuthi i-IEC inemraro nezinye inhlangano zepolitiki mhlawumbe nasigenza isibonelo iMK Party uqabanga abonyana ngombana kusesenicala elisekhotho khathesi elithinda i-IEC na iMK Party lokhu angekhe kukhinyabeze amakhetho azako. Imbi kakhulu ke into yingxaki ke kodwa ke siyabulela kuba iSouth Africa i-democratic country abantu banawo amalungelo ukuba xa benento bangayithandanga bangahamba bayise ecourt. Icase MK Party kunye neIEC izawuphinda ivele ke ecourt nge-18 kaJuni. Siyathemba kuba izawuzama ukusombululeka kuba la glitch ayikhona unyaka opheleyo iMKP ithi i-elections zaye zakho i-results zaye za compromised. Siyathemba kuba le case izawukwazi uxozululeka kuba imbi into uba abantu bangayithembi kwa i-IEC le yethu kuba bazawuthi bahlamba bangaphumi uyovota okanye sezikhona i-results bangabathembi abantu ngokuthi abantu bawinile kukhetho esenalo. Nasikhuluma ngabantu abatsha young people beSouth Africa bonakala kunemraro eminingi imraro yokuhlogeka kwemisebenzi khathesi kunemraro yamamatch kunemamatchi imatch and match ematchela abantu ebaselizweni ngokungemthetho kunemraro yemadlanga commission kubonakala kubonyana ubukhohlakali kuyinto enkulu elizweni uqabanga abonyana izinto ezifana nalezi zizomkhuthaza umuntu omutsha bonyana akhambe ayokuvota. Asithi ke mhlawumbe abantu abazokhuthazwa zingxaki abanazo babayabe bayovota and izingxaki ke ezo sizibonayo bazibalekile ba urhulumente wethu nathi siluluntu silujonge kubuchayi abantu ikhona ingxaki yentswelangqesho ikhona ingxaki yecrime ikhona ingxaki yokuhlukunyezwa kwabantu bangomama nabantwana ikhona ingxaki yeziyobisi apha eSouth Africa. So kubalekile kuba nje besiya kwi-elections siyazama by all means uba ibe khona iplani esuka eburhulumenteni ezawuzama ulungisa zonke izinto kwaye nokujonga abantu abasuka kwamanye amazwe balapha ingabalapha ngokomthethweni na zizinto ezivalide so community zethu. Abantu ke njengoba sabona bengene ezitratweni njengokuba bethathela umthetho ezandleni zabo mhlawumbe ibonakalisa uba urhulumente wethu awenze enough ekusolveni ingxaki esinazo thina siluluntu. Sesolukazi sithokozela isikhathi sakho. Loye ke bekumqozulu lwezepolitiki uyolokazi Mfutho asinabela ngendaba ephathelene namakhetho elizweneli. Uyakhumbula abanyana umengameli uCyril Ramaphosa wethule umhla ka4 kusinyi khaba kuyona umlomnyaka bonyana lilanga la kuzokukhethwa khona. Okhunye umlaleli ekhaya namkha umbukela ngakukhumbula ukuthi ngeveke yange-20 nange-21 enyangeni ezayo kumgwengweni abantu bangaphuma bakhambe bayosihlolisela ukuvota. Ngokhunye ke i-IEC iyatsho bonyana umuntu angasebenzisa ubunzinzolwazi bayo athi register-to-vote.elections.org.za ekukula azokubona khona bonyana uzihlolisile na ekukula azokubona khona bonyana i-address yakhe i-address ahlala kiyo i-address asahlala kiyo namkha angayichugulula akhethe i-address azabe akiyo ngelanga lokuvota. Khathesi ngithatha zonke indaba ngizibuyisela kuwe studio Bongwe Jalla kwaThamana.
Kube nokuphazamiseka kokuhamba kwembhesi zakwaPhatco namhlanje kuseni endleleni R573 eMloto. Kube nabakhweli abasilingekileko abavale indlela balila kokukhuphuka kwemali yokuthenga amathikiti. Kwanje sithendana nomkhulumeli wakwaPhatco uLindo Kuhle Culo. Culo sakwamukela ilizwi elifikekini belithini ngesihlakwa lesi. Sibonge kakhulu kuyindaba ze-SABC ukuthi basinike ithuba lokuthi sichaze lokho kwenzekile. Yebo singanikeza isiqiniseko sokuthi i-operation yethu lapha ku-R573 njengoba ushilo iphazamisekile kuseni namhlanje. Indaba sizwa ukuthi mabavimba laphana endaweni yerenk yamabhasi wethu kuyi-Big 3 kanye nasedepo yethu yeMloto bathi bakhala ngokuthi sikhuphule intenga yamathikithi. Sikhuphulile-ke ngo-10% okuzoqala nge-1 zakaJune. Indaba-ke yentenga kapetrol. So kuzwakale ukuthi kukhona abantu abangajabulile kakhulu ngendaba yepetrol yokuthi nathi sikhuphulile. Ngakho-ke bafuna ukuthi bavala amabhasi ukuze sizokwazi ukuthi sinciphise. NjengoPhatco-ke sisamile ekuthenini upetrol ukhuphuke kakhulu, especially udiesel. Thina njengoba sisebenzisa udiesel ume laphana ku-abo 32 rand mawubheka inani la petrol, okusho ukuthi nathi in the last 2 months besilokhu singaphansi kwencindezi yokuthi singenze njani na sigcine sithatha isinqumo sokuthi kufanele sikhuphule. Kodwa ngiyabona ukuthi abantu banayo into yokuthi bayakhalaza ngokuthi iningi lemali esikhuphula ngayo, but ekugcineni nathi njengoPhatco siyaphinde sisho ukuthi ikhuphuke kakhulu indaba kapetrol, ingakho sesingaphansi kwencindezi ukuthi sifanele sikhuphule. Yezwakala mhlawumnye ke kwavela lapha kuthi-ke kuhle bekufuze ingathanani ukhuphula ngamaphesente ama-35 ngikhuluma nge-35%, kodwana nanyula ukuthi ithana ikhuphuka nge-10%. Ungakhe mhlambe ubekele ababikeli abasemakhaya mhlambe sibapakulele ukuthi kuhle uPhatco nangakhuphuliko intengo yamathikiti yokubetheka kangangani esikhwameni. Injalo iphuze libaluleke kakhulu ukuthi sithe masiqala siyenza izibalo zethu njengoPhatco kwabonakala ukuthi kahle bekufanele sikhuphule ngo-35% ukuze sizokwazi ukuthi sikhave le cost esiyibonayo manje because of lama increases esiwabonile kupetrol. But ke sithe njengoPhatco thina siyi-public transport, and i-public transport all the time kufanele ibe yinto e-affordable kubantu bethu. So njengamanje njengoba sikhuluma nje lo 10% yebo sikhuphulile ngawo, but lo 25% khuphulanga ngawo is still something eabsorba uPhatco. So sifuna ukuthi sibanikeze abantu bethu isithombe sokuthi namanje njengoba sikhuphulile sisangaphansi kwencindezi njengoba upetrol ukhuphuke kangaka, kanti esingakucela kubo ukuthi basilekelele basi-understand kulesi sikhathi esinzima kangaka, ngoba uma ngabe singayikhuphulanga upetrol ubheke nje just in the last 2 months si-operate kukhuphuke petrol bekuna over 40 million esu-absorbile njenge-company additional to intenge esihlale siyibhadala each and every month for petrol. So sicela ukuthi ba-understand ukuthi ukuze sikwazi ukubanikeza le service abalokhu sebayithamele futhi abayilindele ithi njengoPhatco fanele nakanjani ukuthi sikhuphule sizokwazi ukumitigate against ama challenges esinawo. Amabhasi amasha yonke into yokuthi siwa maintain, yonke into yokuthi uPhatco seka improve ngale ndlela le iphuma ekuthenini siyakwazi ukuthi sibe ne-operational sustenance. Kanti mase singakwazi ukuthi siyiqhubeke leyo nto leyo sizobuyela kulesa simo sethu sesiqaleni la abantu bebacomplaina ngeservice yethu nangamabhasi wakudala njengoba manje sesikwazile ukuthi sifake amasha. So konke lokho kubalulekile ukuthi sikwazi ukuthi sikwenze, and lo 10% esufakile is just the bare minimum from uPhatco ukuze akwazi ukuqhubeka anikeza abantu ama-service lawa abawatholayo namhlanje. Culo siyathokoza isikhathi sakho. Sithokoze Buthulani. Aha, ngokukhulumela iPhatco lapha asibekela kabanzi ngakho konke okwenzakalako. Umkhulumeli wephiko lezokuchuchiswa komphakathi uKaizer Khanyago uthi icala likasomabhizinisi wamateksi uJoe Sibanyoni kunye nabathathu asolwa nabo libuyisele ekhweleni lamacala begodi lokulalelwa kusasa ekhotho kaMagistrata weDelmas. We had plans to re-enroll it, but now the certainty has reached that it will be enrolled tomorrow, and as it appears that the information may have been sent out from the other side, but as you know, the brief history is that this matter was struck off the roll in circumstances that really didn't make us happy. As we always say, even where I came from at SIU, we would from time to time, ensure that our investigators, first and foremost, and at NPA, our prosecutors, at IDEC, our investigators,
we have seen that those that we take action against really mount pushbacks and to an extent of even causing threats to the lives of prosecutors and investigators. So what do we do as government as a whole? We work with the police. We've got the security division in NPA. They work together to ensure that the security measures are in place. Nasibuya entolo. Inhloso yethu ukuthi sizame ukuthola tinkampani ukuthi ti accommodate tisulu te workplace bullying nanekuthi nabo labantu labathi mina ngiyibhuli ngiyalidzinga lisito. Abodade ababili abalamanango bathathe ikhambo elimakhilomitha amakhulu amane lokufundisa nokulwisana nokuthelisana emsebenzini. Sisadakane indaba laphambukile nazikuphundileko indabezi uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Numberska. Abodade ababili abazizela amane bathathe ikhambo elimakhilomitha amakhulu amane lokufundisa nokulwisana nokuthelisana emsebenzini. Bamaphesenti ama-31 abasebenzi kubikwe ukuthi bayatheliswa emsebenzini. Leli likhambo elide lokufundisa nokuyelelisa ngokuthelisana emisebenzini. Yibodade ababili laba abazizela amane uFaith noPhelile Nzimande ikhambeli lichidelene khulu nenhliziyo zabo. Kanti bathome ikhambo labeli ukusuka eSprings esifundeni seGauteng emvekeni emibili ezidlulileko. Bekube khathesi sele bakhambe ibanga elimakhilomitha amakhulu amathathu. In my case angizange ngareporta kuhlukumeteka kwami. I was aware ukuthi ngiyabhulishwa but bengicabanga ukuthi kuta stop. So ngabona uma kuloku kuqhubeka until to a point la ngicina khona sengishaya stroke labathi mild stroke akusingilesa ngenda ukuthi ngibe ngathi sengikhubatekile. Uphelile ongudadwabo lika Faith naye ke wahlangabezana nobujamo bokutheliswa emsebenzini. Kanti banodadwabo babambene ngezandla kileli khambo ngomana naye uPhelile wakhe waba ngungazimbi wokutheliswa emsebenzini nje begodu uthi uyabazi ubuhlungu bakhona. Nami ngisiso sisula se-workplace bullying, so that's why nami decided to join the journey and work with her as my sibling. Izazi zithi ukutheliswa nokuthelisana emsebenzini kwenza kube nzima ukusebenza endaweni lapho ukutheliswana khona begodu kugcina kubanga ukugandeleleka emkhumbulweni kabanye begodu kubangele namanye amagulo. Lama patient ayekafike neinkinga zokuthi bayahlukumezeka emsebenzini. Bagcina abanye sebephathwa isifo esifana ne-anxiety disorder, depression, ukuhlukumezeka emoyeni. Abanye sigcina sesiba admita eyibhedlela la abantu bedinga ukuthi basizakale khona ngokomqondo ngenxa ukuthi abasakwazi ukuthi babhekane nesimo sokuhlukunyezwa emsebenzini. Umhlongo uyelelisa ngokuthi emisebenzini akube nendlela zokusebenzana nemiraro efana nale. Kanti izelamane ezinazo zithi zinethemba lokuthi ikhambo labeli liza kwenza umehluko emsebenzini. Inhloso yethu ukuthi sizame ukuthola tinkampani ukuthi ti accommodate tisulu te workplace bullying nanekuthi nabo labantu labathi mina ngiyibhuli ngiyalidzinga lisito. Tinkampani letiningi tikhone lokuthi tiba accommodate tibanikete lisito. Izelamane zakwaNzimande kulindeleke ukuthi zifike eNkomazi ngomgqibelo. Zintathu inkolo zengoma ezingasisemthethweni ezivaliweko esifundeni seMpumalanga. Ababelethi bathonyekile ngokuthi kube nabogalajana babadosela umkhala bafuna imali zesondlo sabantwana bawiselwe ngokungemthetho. Lo muhwa walezi inkolo ezingasisemthethweni ubangele nokuthi sibeka abahlani isibalo sabantwana ababhubhileko nayisolo zivalwa njalo. Umalo ukhulelwe ihloko njengombani umsanakhe weminyaka eli-16 ubudala awiselwe ngokungemthetho. Nje bathi umnikazi wendawo leyo solo umfundekele njalo umfuna inkulungwana zamaranda. Ubona 16 years uyenza grade 12 next year. Uba kuhomuyile ngale umcheck wathi ukuthi umntana ukhona bathi angeke sakhonakala ukuthi aphume abuye ngapha. And mina ngiyamvuna anginayo imali ukuthi ngibhadale ingoma. Omunye umma uthi wakhe yena umntwana uchathululiwe. I went to the police station. Maphoyiseni bangikhomba ukhomo.
ya uKhomu wathi ngihambe ngekhaya uzoyomlanda umntwana akamkwena. That's why umntwana ubuye Thursday. Abesana abaningi sebasusiwe endaweni ezingasemthethweni lezo. Bathethwe bafaka ehlathini babekwa lapho bese kufonelwa abazali kuthiwa ababelethi mabakhipha imali nekani ekubena ababelethi abanayo leyo mali. So task team sikhambela lezo ndawo nalezo ngoma ezingekho emthethweni ezingana permit ye-PICC ukuthi mdele zivalwe. Sibhizi manje la eWitbank sivala lezo ngoma. Lezi nkolo ezithuna zisiko lengoma yamaNdebele zijanyelwe ngenyawo zimphathimandla. Tikhona tikolo sesivalile letinzathu lapho sithole ukuthi kokuqala abalandzeli lomthetho we-Initiation Act, kwesibili abanayo ama-permits ukuthi banga-operate noma basebenze ngana tikolo tokuya ingomeni. Kubutsho umsolo weminyaka ema-51 ubudala. Ukusukela ngi-17 zakaMeyi kulenyanga sesikhonile ukuthi si-rescue more than 50 yabantwana abayiswa engomeni ngokunemthetho. Amapolisa athazokubopha abalelesela amahlelo wengoma.